Ke Rainbow of Sounds Music School ke Badan Hak Senang Maubri Riboy District ke baju perlong Sisim Citayo ha ke Sisa Jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri ke don Bunjait ke kom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana agi bahan nyos dam senang kila banwan pentebit ha ke neg music school bat om dam jinge na ke mentai ke larang baru banwan pentebit ha ke neg music school. Namar ka jing paunam jong ka than nong telu halor ka jing la ban penmi ya ki janjirnia ki bala than bat ponon dur hi bat ha ju por ki nong than jan bat ki nong trei nong penmi ki dine ka ti ka than ka balong na du ka thir sai ka wirong ka than ka wet hadu ka su bat ponon dur ka balong na ki jan tenrai ka dhar shana jardosh ka badi menteri jong ka sarkar padang ka badi pej ya ka tran textile hne ka si ka lalet ban khmi badi kendu ya ki nong thir nong than nong wet ki badan ha ka ti ka than ka ta ha ka sinong diwan ha kene kesingi kene menteri kelalek ban jurip ru ya ki laitli ki silam penmi janjir dia ki bakentup ya ki design innovation resource center lane ke DIRC bat koi pat ke balai kerteng ha khatin jong ki nong nong telu ke chong hi bat ki wei pat ha kene kesingi la senrar lang ya ketika menteri jong sarkar kemi dau ba emerald bonds im ubri MLA jong nong po barwa balajit rani ubri MDC nang taw arpit upadaya ubri deputy commissioner ke Riboy district bat ki wei Hadin ketika jingle jurep lapelong ya ke jingilang haduya hall nak beta sibun ba ke jing pensai ki baidai bat ketika kam thain kam wen दे देते हैं बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आप लोग तीनों को साथ में बुला लो सबके हाथ में आ जाइए बीच में सबका कार्ड दिखा दो दौरा है पूरे मेघालय में लेकिन इसके पहले मंत्री बनने के बाद में मैं पहली बार आई और कल राज्यपाल से भी मिली और CM से भी मिली और उनके बाद में जिस तरह से यहाँ मेघालय में जो केंद्र सरकार की योजना है इसमें राज्य सरकार के साथ में मिलकर कैसे लोगों को इसमें अच्छे से उनकी लाइफस्टाइल में सुधार लाया जाए इसके बारे में हम लोगों ने कल से जो एक्सरसाइज चालू करी है आज उसका दूसरा दिन है। कल भी मैंने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिसन से हमारे ऑफिसर के माध्यम से बातचीत करी। कई लोग ऐसे थे जो आउट ऑफ मेघालय कहीं एग्जीबिशन में जाके आए थे। आज भी जो यहाँ आए ये रिबॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्पेशली एरी सिल्क के लिए उनको घोषित किया गया है वहाँ पे भी 2 प्राइवेट प्लेयर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनके यहाँ पे भी मैंने विजिट किया जिनको डाइवर्सिफिकेशन करके बहुत सारी ऐसी चीज बनाई गई जो ट्रेडिशनल आप लोगों ने जो पहना है इसके साथ साथ में एरी की जो कोकून है उनकी प्लांटेशन कैसे अच्छे होगी यहाँ के बाद शायद ये प्रोग्राम है अपना सिल्क वाला प्रोग्राम बाद में है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में जैसे हमें 75 साल आजादी मिले हुआ और आज ही मैंने गांधी जी को याद किया क्योंकि कोकून से धागा निकालने की जो प्रोसेस है वो पुरानी प्रोसेस में ही आम लोग ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं और इसके साथ में बहुत सारा इसमें इनोवेशन हुआ बहुत सारे लोगों ने नयापन लिया और केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम बनाई जिसके माध्यम से लोगों तक ये चीजें पहुंचा पाए जिसका एक छोटा सा नमूना हम लोगों ने यहाँ पे पेश किया कि आर्टिजन कार्ड जो ID कार्ड से जुड़ा हुआ पहचान पत्र मिलने के कारण वो पहला स्टेप है कि जैसे एक साथ में अच्छे से काम करने वाले लोग ऐसे पूरे क्लस्टर को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छा रिसोर्स सेंटर बनाया है जहां से मैंने शुरुआत करी और नेचुरल कलर आप यूज करते हैं नेचर के बहुत पास है मेघालय में और उसी के साथ में बहुत अच्छा लगा कि ये नेचुरल कलर और नेचुरल धागे से बनी हुई चीज जो सस्टेनेबल भी रहेगी और ज्यादा देर तक चलेगी इसकी ज्यादातर डिमांड UK यूरोप में फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा है जहाँ पे ठंड बहुत होती है जिस तरह से यहाँ का जो मौसम है इसी के कारण यहाँ पे ये चीज का प्रोडक्शन होता है और ऐसे ही प्रोडक्शन वाली चीज को किस तरह से घर में बैठकर महिला काम करती है। मैंने थोड़ा सा सिंपल 2-3 क्वेश्चन जो पूछे थे कि ये महिला घर का भी काम करती है बाहर का भी करती है जैसे ये आत्मनिर्भर भारत में ही बनने वाली चीज ke web ke textile bat ke railway apa ke ri ke juni yuan dalade hangne ban persno ban pensngap bani I dalade bani ya kendu mat khamat bat ki nong thai bat hi ki nong thai
ka karat nong telu bat ka headquarter jongi hani hajiwan homden la itu kum ka Irisil village nadu ka atrik jong ubnai February hexnam arga way bat ngisrukmen hadin gejing itu jong ka sarkar jela hadin gejing buddim hadin gejing tristom jong ki officer ke bagi ki jongi kebedan apo ka handlum bat ka serikal jong than Menteri Penyelam yang kilom kemi kijungi ban pendek pensan ya kani ka riti kedustur kaba idon kum kani kedong berkesan ha kabede bat kejing penmi ya usai dia nadu kejing riknyang kejing penmi ya usai kejing thir kejing airong bat kejing than bat bendi jan rende kidang don sibun ki bentak Bat kesukmen bagadi kejing persang dong pi kinong than keborong kan le pi kinong than saya officer nagalian juga ku MLA jong pi ngalai jubudin na kapor ngebu song than menteri bat mentar kejing wan yu pejat dong menteri dalade aduh kene kisinong kasin ka benungkong ka bai menteri DP jaga textile idawan dalade ban yu pejat badi i ban yu so ban snufu kalau jukren ke por ke balade group kejing rap sisinwan kinomwan hendak jisin bang adon gejing itu ingin skam hagi por ke banwan gejing rap umamaji ilakan ila batai apa dengan jungi ya gejing rap gejing ai gitu ikan ke bangladesh pan sami pina du menne ya gitu ikan ke bala ai seki nong than ni nong wet gitu aga bagi itu ikan di bakam he di wana swa itu di traders ke banyo lagam no kumno sia jar ka ya gitu traders bagi trainees ke dia lai spa ka kata gede gitu gejing ai ka begitu ke bala adon ka gede boleh itu na ka sarkar boleh itu daga department bat kumta terter bat itu gejing persang ban ai gejing ram yehi aga badeiru na ka benta ka bugayan passbook tu gayan passbook ti balayo itu passbook gede boleh itu kerpang kamu bat kinyo ban thit ya utu uksai ya mo haga dor ka ba yo discount how many discount 15% hatsan persen 15% Hasan persen ke diskaun naga benta jong utu sai. Yo le se dagi nang don gejing ide naga por sa por pinang yo susu kiwiru kinong han dibi kijungi kibu penmi sai kibu than bat benta ter. Menaga seni kala yo katu kan ni ngin skem agi por panwan kinang yo susu. Marban naga jing yo haga dor ka batan ka hamduna haga dor baron ke diskaun kadang lah banyarap susu naga benta jong kijungi kinong than. Bat kejing kuat kejong menteri jongi menel ada ban keren kalong bang hakawede bat kini gijan ki bagi than benta barabor ri ha bagi than ni penmi kalong baik tang naga benta hang ni local market im panala than ban supply syaki kayo ke bacawa kejing kuat kalong manalor kejing ai soba bung di girindia baju pendeng lagi baju ai soba dan ni kejing bu internet ki handlum ki handicraft Kapag kuat mentah kalau berpemi di fabrik berkijan kita bagi pong, berkin long kumengi pong kini kijan ber di fabrik. Nang ba ladagin lah hadu kata level kemudian bagi nong tit ke sawan hi. Bagi pemi yang kini kijan ke production ke biong ke menong kapa kraw agak kuantiti dan yang kijing bun. Dia ladagin perkat kata tenteng ilong kumba perta hari kraw. Berarti pelangilah ne men poi seta. Kata ke kijing kili. Ndrei ngadon tanggawai ban ai jimut di kalong om don kano kabangin om lah bande there's nothing pareng bong there's nothing impossible everything is possible kabamot ba om don kabam lah panlong andri kala baik panlong na kam ta jimut doi habamut dur itu perkhat itu imat la ai ji penmut ka kata kila thit kila Delhi la Bombay la ri pareng bikin wan thit itu dican pan ke kan ni no madam maybe that we have to produce that time I'm explaining about apa mu itu behe gitu